Dobro jutro svima. Evo jedan brzi video koji ćemo da probamo da snimimo u jednom take-u, što se kaže, bez editovanja i bez previše editovanja, to jest i odvojenih kadrova s odvojenih lokacija, jer svrha ovoga videa nije snimanje vožnje kao i obično, već odlučio sam, ajde rekao, da snimim, kao što sam najavio u prošlim videima, da snimim jedan mini video u kojem ću da najavim svoju najveću turu do sada. Krenuli smo na posao i kao što vidite, saobraćaj je haos. Ovo je vožnja trenutno, to je ovo je vožnja narednih par mjeseci kroz Kotor. Bijela linija i probijanje kroz nepregledne kolone. I ajde rekao, na putu do posla, malo ćemo produžiti, čisto je to da imamo vremena da se ispričamo, da vam kažem što i kako. Uglavnom, danas je četvrtak, 18. jel? Jeste. 18. jun i plan je da, mislim, ovaj video će izaći u nedjelju, tako da plan je da sutra krenemo. A gdje idemo? Idemo za Rumuniju, naravno. 7-dnevna tura, preko 3000 km, ja i dva druga na skuterima. Proći ćemo kroz par država, ali naravno glavni cilj je Rumunija i Transalpina i Transfagarašan. Sad, pošto je ovo moja prva duža, veća, višednevna tura, tu nisam najiskusniji i savjetovao sam se što da radim, kako da planiram, i to ću pokušati da podijelim s vama najbolje što mogu. Prije svega, naravno, ja ovaj put planiram maltene više od pola godine. Bezbroj puta sam nacrtao rutu, bezbroj puta sam pregledao put, mjerio distance između nekih realnih, recimo, punjenja goriva, spavanja, odmora, bezbroj puta, i nekako mi sad djeluje, kako gotovo ludo zvučalo, da sam maltene ga odvezao. Toliko puta sam prošao kroz nju. Naravno, prije puta sve preporuke od većine ljudi po internetu je, naravno, pregled motora. Moj motor je trenutno na 11.500 km, prije 1.500 km je rađen redovni servis, ali obavezno, naravno, prije svakog dužeg putovanja, vožnje, valja provjeriti. I to je odrađeno u utorak, prije 2-3 dana, prije par dana, to jest, pošto je danas nedjelja. Kod ovlaštenog servisera, kod jednog fantastičnog momka, fantastičnog majstora. Čovjek mu je pregledao tekućine, pregledao ulje, pregledao antifriz, pregledao silove po motorima, pogledao osovine. Motor je suv kao barut, ulje na maksimum, antifriz na maksimum, amortizeri, nema curenja, nema 1/1. Prednje pločice su na nekih recimo 70%, zadnje pločice su na nekih jače od 70%, i prosto mi je nevjerovatno da na 11.500 km ja imam sa 100% sigurnošću, mogu da kažem, više od 50% i prednjih i zadnjih pločica. Veliko iznenađenje.
sećica nije zaprljana, sve je po znacima navoda i odvoda 1/1 i Bože zdravlja ne bi trebali, kako sad stvari stoje, ako sve bude proteklo u najboljem redu, da nemamo nekih neplaniranih kvarova, ne daj Bože, ili da ne pričam šta dalje. Trebao bi protekne s te strane, sve super. Gume su poznati, isto tako maltene nove su kupljene u novembru prošle godine, znači prije 7 mjeseci, na njima sam prešao 3.500–4.000 km. Gume su Pirelli Diablo Rosso trojka i zadnja je Pirelli Diablo Rosso skuter i 1/1, skoro da se ne vidi potrošnja na njima, odlično. To je to što se tiče motora. Zatim, šta sve nosim, s obzirom da će to bude 7 dana. 7 dana ćemo promijeniti dosta nadmorskih visina, klima, mikroklima i za 7 dana 6 noćenja. To je za sad ono što je planirano, možda se to i produži, ko zna, ali to je neka optimalna ruta koju smo isplanirali. Pored naravno sve motopreme koju nosim na sebi, pantalone, jakna, termoveš, čizme, naravno kaciga, potkape, sve to nosim za svaki slučaj, pošto pratimo temperature zadnjih 20 dana, tamo su temperature po 7, 8, 9 stepeni na Transfagarišanu. Nosim i unutrašnje lejere od odijela, koji su termolejeri i vodotporni. Naravno nosim još jedan termoveš, nosim duple rukavice, jedne recimo ljetnje koje su ljepše, laganije za vožnju i jedne kožne malo deblje ako bude velike hladnoće, mada imamo grijače ručki i ne bi trebalo to da bude predstavlja neki veliki problem. Nosi se sav osnovni alat, sav alat koji je potreban za ne daj Bože da ostanemo bez kočnica, promjenu kočnica, promjenu svećice, promjenu ulja, nosimo one plastične vezice, zip ties, kako li se zovu, u slučaju ne daj Bože pada ili nešto da može da se pričvrsti, nosimo izolir traku, nosimo veći manji šalciger, sav osnovni alat, to je fina jedna vrećica koja daj Bože da nam ne treba nikako, ali eto, nosim kompresor koji je na bateriju, koji je odličan za gume, nosim starter u slučaju da opet nešto se desi sa akumulatorom, meni ili drugarima, ovo za sve važe i za sve nas. Nosimo naravno set za krpljenje guma, jer meni su tubeless gume, to jest nama dvojici su tubeless gume, treći ja mislim na tubes, pa ne znam, nisam siguran. Šta dalje? Ne znam, uglavnom sve mape imamo offline, online i štampano. To bi trebalo da je s te strane to. I na kraju, ja mislim, nadam se da je to. Na kraju ruta, kako izgleda. Krećemo iz Kotora, naravno. Odlučili smo da idemo preko Bosne da bi bilo zanimljivije. Idemo putem koji ide uz granicu Crne Gore i Srbije, jer Crnu Goru smo prešli uzduž i poprije, koji je rekao hajde da promijenimo malo rutu, da vidimo nešto novo, da taj put ja dosta začuo priča o njemu, ali nisam nikad vozio i hajde. Uglavnom idemo, iz Kotora krećemo, idemo na Bileću i onda preko Foče na Višegrad, gdje ulazimo u Srbiju, preko Užica, pravo na Požegu, uključujemo se na autoput, jer Bože, nema, ona je zacrtala da će da ide. Uključujemo se na autoput i autoputom ćemo do Beograda. Zašto autoput? Da bi ušteđeli na vremenu. U Beogradu
je moja sestra i zet i želim da se vidim s njima i da provedemo malo duže vremena nego da ukrademo malo vremena i to je to. Prvo noćenje znači u Beogradu, iz Beograda idemo preko Zrenjanina na Temišvar, gdje ćemo jedan mini obilazak čisto motorima, ono da se prođe, što se kaže, da se vidi Temišvar i odmah iz Temišvara nastavljamo dalje prema Korvin zamku. Od Korvin zamka idemo naravno u posjetu, zamak koji je fantastičan. Idemo starim putevima do Novačija, gdje nam je smještaj, a Novačije je ujedno i početak Transalpine. I vozit ćemo ih u pravcu sjever-jug, jug-sjever, jer takve su preporuke svuda po internetu da je to najbolji pravac. Slušamo vozače koji su već to vozili i gledamo slike predjela koje dobijamo i tako smo nacrtali. Znači, treći dan je vožnja Transalpine. Posle Transalpine vozimo pravac, idemo za rudnike soli, Salina Turda, posjetu rudnicima soli i posle rudnika soli vozimo za Kartisoaru, gdje nam je treće noćenje, jel tako dođe? Jeste. Treće noćenje, treće noćenje i što je ujedno početak Transfagarašana. Četvrti dan se vozi čuveni Transfagarašan. Po Top Gearu i po velikoj većini bajkera najbolji put u Evropi. Da bi Transfagarašan prešli treba 3,5 sata, ali da ga odvezete, mi ćemo vjerojatno ostati 5-6 sati jer ćemo uživati u predjelima. Gore ima svašta nešto da se vidi, jezera, brane, nevjerovatni pejzaži, putevi, krivudavi koji baš ćemo da se nauživamo. I na završetku Transfagarašana je, ja sad nisam siguran, neće mi zamjeriti ljudi, vjerojatno kasapim ova imena, Curtea de Arges, tu pravimo mini pauzu, ima par lijepih manastira i nastavljamo za Brašov. Brašov će da nam bude baza. Brašovu imamo 2 noćenja. Brašov smo izabrali zbog autentičnosti, prelijepi gradić koji je sa fantastičnom arhitekturom, sa prelijepim žičarama, pogledima na grad i nekako je centralno da bi nam 5. dan bio po znacima navoda dan odmora, jer 5. dan nećemo preći 100-120 km, gdje ćemo biti samo par zamkova i citadela. Znači, 4. noćenje Brašov, 5. dan vjerovatno kasno jutro, lagano odmor, kafica, idemo obilazak Bran zamka, poznatog Drakulinog zamka, Peleša, jednog od najljepših u ovome dijelu Evrope sigurno, Rasnov citadele. Uglavnom vozit ćemo se nekih 100-120 km čisto bez obaveze da se obiđu tih par prelijepih zamkova. 5. noćenje također u Brašovu i 6. dan i onaj što ga zovu ubica dan. Skoro 650 km vozimo od Brašova ka Srbiji. S tim što idemo u drugom pravcu, nećemo nazad preko Brašova, preko Vase Tomića na Beograd, nego idemo dolje na Krajovu, na Pitešti, da uđemo u Srbiju na Iron Gates, Đerdapsku klisuru. Također jedan prelijepi predio u Srbiji. Vozit ćemo jedan dio Dunavske magistrale preko Bora i idemo na Rtanj planinu. Svakakve nekakve priče se vežu za Rtanj planinu i idemo da vidimo to. Tamo u okruženju nam je noćenje, rezervisali smo noćenje jedno selo i posle 6. noćenja 7. dan ide vožnja nazad za Crnu Goru. Također idemo na granični prelaz koji nisam do sada nikad koristio, idemo na Rožaje, preko Novog Pazara na Rožaje i vozimo se naravno crnogorskim autom putem nazad na Podgoricu, Cetinje i kući.
To je scenario, to je ruta koja je između 3100 km, scenario koji bi trebao da se desi ako bude sve u redu, ako budemo svi fit, ako bude sve kako treba sa motorima, vremenom i tako dalje. Sve je to podložno nekim mini promjenama, da li skratiti, nadamo se da nećemo, da li produžiti, ako budemo preumorni, zašto ne bi ostali još jedan dan ili dva. Uglavnom, da se okrenemo samo ovdje, već kasnimo na posao. Uglavnom, to je to. 3 skutera, 7 dana, 3000 plus kilometara, 3 države. Nadam se da će nam biti onako kako zamišljam. Ja baš odavno planiram ovu rutu. To je to, ne znam. Znači, ovaj video izlazi nedjelju, to jest danas. Mi ujutru, Bože zdravlja, oko 6 sati krećemo. Poželite nam sreću. Snimat ćemo naravno sve, nosim ja DJI Osmo 4, nosi Miloš 360 kameru, nosimo DJI mini dron. Kad se vratimo iz Rumunije, trebalo bi da tu bude par videa. Ja nisam neki vješt s editovanjem, ali bit će bar lijepih kadrova. Sad hoće biti vrhunskih videa, ali bit će lijepih kadrova. I to je to, ljudi. Vozite sigurno, puno lijepih kilometara, sigurnih kilometara. Vidimo se na putu. Ćao!